باشوان هجا هم بخیر خوشی هاتن برنامه ما دودای کو ما دست بکریه وقتی جارا ولی من با دیار کربو کو از حول بدم هر روزه یک شمان نویسکاره کی کرد وی و برهمی وی و بدم ناس کردن آلمان جامعه ورده او کو ام بکاره من نویسکاره خو ناس بکن برهمی وان بزنن و چی دکن به چی مجولن پیر ببین میوان منی ایروجی برش ادی پولاته از به خیرات ناوی دکم و سپاس بو جنابی کو پیشنهاد ما قبول کرد و بو میوان ما که ادی دوگلا کی بخیر خوشیاتی به برنامه ما چارپن مدیا بناوی روشنبیری ام چی دکن هر هفته میوان کی نویسکاره کی آن نویسکاره کی می بکن میوان خو و امی بحثا برنامه نویسکاره خو بحثا خواتی وان و بحثا چاپین برهمه وان امی بکن تو جیگا دیواری گله کی خیراتی ام بزانو که برهمه تجی گله کن امی لسر پیلیس آشکسی دور هنک گفتگو بکن لبری وی که قریب از دخوازم تشمر بحثا او کمپانی زمان کردی که دبستانا درس دا که هل بجارتنی که معرف کنه هل بجیره زمان کردی اف کمپانیا لدیاربکر آن لکردستان لباکور کردستان بتوای چاواتی مشاندن دوی ده حقیقی هگر تو بکار هنک آگاهداری بالمد دور مهدی دی در باسین پرسو برسیفی خواب کرم که که گریم سپاس دکم جوابه در فتاوه ایوار باش جواره و جه تماشاوانان ره براستی اف هر سال اف کمپانیا دست بید که لی اف کمپانیا هرچ قاس ده مدیا کردی ده جی دگره و سازی زمان لسر دسکنه دولت جوی آوی ده پرگاوه گرینگ ناویجه لهنک اوقلا لهنک دبستانا دبجيرن بدرسه لبريوان شبارد مينين يعني برفرهي چنابه و نابه وك دلما تابي پیش ناكوه البته جخو تزاني يجي ماموسته كردي من الارتقلي مزون بوم جخو يعني ماموسته كردي جي هندكن براستي سالي ساحب چارحب ماموسته اركدار تكن اوجي بعزمونا وان البجيرن او هجمارا وان قالك كيمه يعني كامبانيا دمشي لي الجور في كامبانيا پر برهمدار نينه يعني داويا في كامبانيا ده بيجن پر مالباتا اري يقول البجيرن جي هنا زازاكي و كرمانجي فقط herkes لگور برجواندی کو پرورده سیستما پرورده ده مالباتا ده شخصار و گوره دفکرن لو ما يعني پرزده پیشناکه معلومه کرد به دولتن زمان فرمیت ده جی نگرتیه حتی ایرو اف جی تسیرا خود لوی کامپانیای جی دیگه از کار موابجمه كيف يعني قرش مجرى ما لا بلش برك جرينجز بيجي يعني قال لك هناك قفتقوها هناك دبيجين كمالبات زيادة زاروك يخوا ناخذن بشين دبي واري قالوا تكونش مرة ما بكرتاسي بتشكي بيش يعني راست نا راست مالبات أنا من مثلا از جخوا ميناك بدم من زاروكي من مزن بونه تاوي هدي يك يونيفرسيتي يك ليسه واداويه سنفا داويه yani nav malbat hep Kürdi ahaftına Kürdi indike esas. Ol kuçeji indike. Yani zaruk pişti demek eş kontrola de baba derten. Çava derten. Yani televizyonları ki televizyonun Türkiye kanalı Türkiye gelek. O millet vana sertke. Jali ki de ji Debistan şoy Türkiye. O ahaftına kuçeji aserdes bir Türkiye. و اف اوا يعني جيانا نوا مالي تسير دكه جيانا نوا مالي مثلا ام بزاروكي خرب كردي داخل خانما خورز كردي داخل لي هر دو زمان جي جانا تب كاران يعني جانا جي درباسي تركي جيت مجبور دبينه
درواسی ترکی دبن باشه گلت باش که بو می در حقیقی دارم که ام بکارم من جدر زاب جارتا بید yani bir fermi ku Kurdi kanı ben zara ki xba ki fermi bişinde be sanay Kurdi de em kedip em zanen ku nan tejjen berhem nivîsandinin û belkî gelek temaşevanê me jî te nas nakin gelek najî dikin herî girîng ew e dixwest tu Kurtî xwe jî bi naskirin yani Edî Polat kî ku li ku hatî dunyê li ku xwendiyê çi qedan diye piçekî ji ber tu kanî behsa wê jî bike fermo Böyle ez bismilim Ahmet'i bismil Ahmet'i ve girdayı ez şestu duada sala 1962 atma dünyayı lügund mezun bu hatta demek ki babamın hızan bu yani hayvan kodikir dibistana seretayı هو نابجيني من لجند والبطمانة قدان ليسي من لعامده ليسيه كبر مشهور بو Diyarbakır öğretmen lisesi yani öğretmen okulu az neşaş muji baş zanın evaluaji provederi mezun ebun hene yani ملودر إخوان دوی دمی ده yani de deste rastgele de bu ve milletperver nicatperest de bu. Per bu yer lur derketin gele kuştuncu çe bu ne çe bu öğretmen okulu. Dura emketin ve herkesi sınava üniversiteyi Azmine üniversiteyi o fakülte fen edebiyat fakültesi min kazançkir. Beşa biyolojiye mi kadar ez bu mamosteye biyolojiye tayinamın derkes Gümüşhane öğretmen lisesi o lüve dere mi çend maha mamostetikir mamostetiya devleti fermi le mecri şavetin mişkar avetin jiber ku esket muhafsa Diyarbakır 5 nuriye jiber ve ki mecri şavetin yani devamı sicilamın وەکێک بێژە ڕەش نیشاندان و مژی شاوێت ez vegeriyam Amedê lê min wê demê Pirtûka Rastiya Diyarbekir nivîsand bû li ser işkenceyê Amedê Hefsa Amedê 1980 hat çapkirin yani bêje ma 40 sal berê nêzî 40 sal berê ya çîroka nivîskariya min 40 sal berê dest pê kir o dure min nevrozalık şafakları derkes notide piştivi bilim dilinde Kürtler ve Kürdistan Türkiye hat çapkirin evser nebati Kürdi bu nabu denge yani bilim dilinde Kürtler Kürdistan ve çağı peyva Kürdu Kürdistan kadaxe bu jiber ki pır denk derkes tu ematın darzandın jiber Pirtûkê beri vici وان Pirtûkê min awil ego ku min duan da qala zindana Amedê kirbû ewana jî hatin civandin ewana jî qedexe bûn her sê Pirtûkê min bêyev qedexe bûn û min ceza xwar ji hineka ji nevrozalık şafakları hejdeme min ceza xwar û ez hatim tewqîf kirin hepsê demam Joyavi. Dinabeyna notu sê û notu çara de Hefsa Ankarê Urucanlar ezmam û dûre weke herkesî weke her nivîskarî dibên ya em jî hînî bîna hibrê bûn û me dev hibrê berneda bîna hibrê divê merim müptela bibe mer nemakare dev ji ber de peyve kusayê em jî li pey nivîsê me kudan o her jmere bû weke dozekê nivîsandin jî nivîsandina ser ziman û nivîsandina bi zimanê Kurdî kurmancî jî jmere bû dozeke hem millî hem jî şexsî
من يعني قال لك سباس يعني ام بيجن او برهمته يعني ملكونه بيت صالح اشتي حشاد بكارين بيشكاري كري يعني بله يعني بريوية حشتو عشرة برهما من أول آية كم عشرة كم كك ادب ام بيجن تدي قال لك نبيشكاري جهاني هنن او بري سياستي داز نبيشكاريه لكن ليه كردا عكسي ما براني دنبا سياستي ام فري نبيشكاريه بون ياجيكا ببردما كان سياسة مجبون ما بيوستيان بيسانن يجي لك بمرشي بو ما دسبيكر يعني إيتا شو بتشتي سياسة نبا سياسة دسبيكر يا بري سياسة دس بكاري نبيشكاري يكر وكي جواجيكو جنابي وقول يعني أول بخورتانية ده ريخستني ام بيجن نبهنده دخبتين او إلغال كتن اوا خورتانيا موزا درباس بود işkence de derbaas bu dure yani pişti goş hafsa Diyarbakır derketim من Portugal'dan o her usa devam kir edi siyasete aktif de micine girt yani من tane Portugal'dan dure ticariye ne bu yani endamı partiya az çim semineri van ejiye çim cibini van evan evale menengiş لی سیاست aktif nergoramına yani belki cihazama yapana yani enerji cime girtin hapsi zindan edepar yani tecizani ne havcayım duvara bikin لا كريمة كريمة برهم من مثلا إذا خد داخلي شيء لكن اللي كذي يعني دخوازم برسك تايبتي بكم راسيز يعني إنها چی پیوستی هی کو کرد من آن ویسکاری من هنجوان یعنی ام بجیم که جنابته نا کردیه خوشی و کردی کانه خو ifade بکه کانه بنویسینه کانه چیرو کارمان چی ما پیوستی به ترکی نویسنده نشید که گلو مثلا وجی هم به کردی نویسنده هم به ترکی yani از دخوازم فیر بیم yani ne تنجبوته چی ما گلو پیوستی ترکی کردی هندکین چی ما تنب کردی نویسینه yani دیواری نمیشه بیشی كيكي حطاني صلاة نوتي او ليكولينا منا بلم ديلنده Kürtler ve Kürdistan hatta yani evci sali embejin çapa ve avul beri de hazara bu yani notu tişki bu notu se notu çara da bu من بتركي چند Portugal sandene جبر کوچا کردی هم ترنت کرد راستی یعنی مبید او یه خوب پیش خست مچو یعنی پروردا کردی دید زانکویا آرتوکلو پیشا کردی مخوان yani سکارم سامی بیجم که کردی هم ترنت کرد yani tane çiroki Kürt medeniysan hedi hatta خود هند استا رومانی پرنسیبی من نه yani ligor اوه dünyaya edebiyata dünyaya dve merev berhema breku pek derxe nahajiye zat de fikrim u saji dexebitim yani ku merev Portugal embejin Portugal pır derxe jmara on zede be lene hejabın ya ji çevti pır duan ende kemasi pır ben hem kıymeta nüviskariye dixinin hem a merv a şahsi dixinin hem ji a zamanı Kürdi dixinin ez bu saat naki gelip merv tişteki hoş bot yani tego Kürdiyam tiyana diker min şbu ve Türkiye nevisan باور من برهمتي تاريخ اشتبه كردين قالوا يعني توفوق بريرة قلتي كو ازي تركيا نبيشينم تنها بكردي بليشينم يعني بلي فرمو بلي جغيني ابياي جغيني ورقران çapxana jmra dişinin ez hin berhemê klasik wedgerînim Tirkî awaya ez jali aboriye de jî em bêjin alîkariya min dibe wezî şatim avêtin çend Pirtûkê Ereb şemo min wergeran de Tirkî yani ji Kurdî min wergeran de Tirkî ev ya netê de ew çünkü ew tişkîdin yani tu bixwe yani ez benî yani ew ne xwestekam nejî xwe weşanxane bixwe dişan jimre û digo
بقرينا محققة ستبدن تا وتجي بقرينا كردي امجي برقران ذا كردي شار برتوكي عرب شمون لا أما بيل يعني أنت او يا بخبر بالي دكشينه ونقول برهمه من بنيرن خوندا بانين مشي زانن كو برتوكي من بشتي دمكي حميب كردينه قد بتركي من برتوكي نستاندي يعني آمنا يكم كرديا يكم رستم زال بو رستم زال ده 1770 هات چاپ کرنی دوره دوکش بخواه بناده رومانا ما چاپ کرنی دوره پشتیویجی 5 مفته و وجدانک چاپ کرد و هر وسا دوام کرد حتانی هوارا روبوسکی و بنوسا شکستی ولو بكردي ما دوام كر يعني باش قاك ادب ساعات واش يعني ازبيدارم كودن جيت هر نيفسكاري مي اگ كردن اللي بتركي دينويسنن دنجيت هر وانجي او جدب تركي نيفسان ne berdin جبال ملت بندستن زمان ما هر شو قاسي كم دينويسني اللي البرق داخل السربي قداخا كي والبرتنبوني دي ام حمول بي زماني بباريزن زمان شبركو هبونا ملتكي نها از دخوازم ام بقرن سر بينوس اشكستي همكتي نشاش من برهمات ايطاليا وكيرو قاوي بينوس اشكستي جي براسي مخوانت مجارك بالكيشة لسر قصاص الديار يعني فايلي مشهور كيروك ودي مخوان او هاني بيرامن يعني دكان بحثا بينوس اشكستي بك بينوس اشكستي كيروكيتي مثلا قال لك كيروكي لانن او كيروك نايبوشي وبينوس اشكستي وقتي تنفيسان بشار ما جت تنفيسان تخص شي مساجي برن يعني تخص مساجي كي بدكو قصصنا ديار يعني الفي واديتي شو خدماني تماشباني ما رتشي بيجي فرمو ازبني وكا قدوه برتوكي ده چند چروكي دنجي هنا وكا قدوان دجي دياركو گوندێک و هاتنە شەوتاندن و هاتنە خەراکردن دەما نۆتی حتانی نۆت و هەفتا نۆت و هەشتا ev mijarên çîrokê min in dûr de balê dikişîne vana jî evan çîrokê min jî di hin kovara de hatin çapkirinê çil başûr li Kurdistana Iraqê yanî başûrê Kurdistanê çend hebatin çapkirin bi tîpê herebî û çi jî di nûdemê de hatin çapkirin zanî Swêdê nûdem derdike demekê nûdemê de hatin çapkirin çend heb û dû rejî min bêtir aniha jî ez dinivîsînim ez romanekê ser dinivîsînim ew jî mijara Kujer Nediyar bûyerê Kujer Nediyar dûr de cî digirin lê bi taybet ji bo pênûsa şikestî ez dixwazim çend peyva bibêjim pênûsa şikestî demek dirêj girt ji bo min ji ber ku hem ji alîkî de serpêhatiyek ecêb yanî ez bûm şahidê serpêhatiyek bûro Sosret Amedê ev rastî ye yanî ew divê çîrokê de piraniya bûyeran rastî ne ji ber wê tesîr ji wê rastiyê girt ji wê bûyerê girt bûyera kuştina mamosteyekî ku ji Şirnexê bû neşaş bim bi faîlê meçhûl hat kuştin û faîlê meçhûl bûyerê faîlê meçhûl piştî kuştina Vedat Aydin û piştî kuştina wî êdî pir bûn mesela bûyerên rojane bûn êdî bûn bûyerê ji rêzê pir Diyarbekir pir çêbûn bûyerî bûye rengî lê kesek newêrbû binivîsîne niha jî kesek newêre binivîsîne niha kes faîlê meçhûla nanivîsîne tenê serpêhatiyê xwe dibêjim lê di edebiyatê de ez dibêjim ez yanî dixwazim ku ew di berhemê xweşik de bi edebiyatek xweş bi zimanek xweş bikevin pirtûka yanî ev mijar di Kurdistanê de ji xwe gelek û yanî ji bo nivîskarkarekî Kurd em bêjin ewa
مجار زیدنه و دوی آوی ده پر ناکوه تنگاسیه جبو دیتنا مجاران لی هری سوسرت جی لآمده پیکاتنه براستی يعني ببرز بيفات قطب البدري يعني نهار راسي بينستو اشكاسي بو مش باكش بو ووكي جناب تجي دزانك وهر نفسكالي ملتكي كراسات يعطينا سري ملتي تشتيق ملتي دي تشتيق قومينا عندك انتي روك وسربيهاتي شانو قري الرومان يعني قالوا تو هيك فكري مثلا بيجن برهمك لسر قصاصنا ديار ياجي كفايلي مشهور كو كنت فض نافدي الديار ذاك بيترين ابتشتاق قومية يعني تل بشروجة قالوا فكري كنت الرومانة كي سرب بنفسينا بچند حبار يابطة بمالباتي كو كسيواناتي كشنجي ببيبه اگر تو نفكري بس بشنيار دكم كو گورا بيچي رو كده راسي قالك خوش باكيش بو بالا بيجي پرتشان لي شبركو چيروكا كه هندك مرف تير معك مرف بندي كو هم بيتر اشتا بيجي انا بشنيار دكم كو اگر تو بقارب يعني بيجن رومانة كوني بين فيساندن أبي قال لك كنجك أنت رجراني بتوفي والدي فكرة شيء تشو دي فكرة قالوا يا جديدة يعني بشنياروه لي يا جبو بياوي دبي مرب دونه دبيجين يا يعني كل ما جين زانم مرب شو بيجش در دانه يا جي تشكيدن مرب بيجي دبي وانا هبن وانا ورن جواندن من evet yani belge ya ji belge verin o şahit böyle ditin ve o cesur bepeyvin bemerore lekolinek dvej viavi de terzemini romane o çirok jxo mina Garcia Marquez az yani gerçekçi dvejin ya yani eve rastayı dönüsünüm beter mecare rastı yani az mecare rastı dikim eve berhemi xo يعني ناوروك برامي من مجال راستينه او ديفان الوان مجارة بنيرينك ادبي لوان دنيرم نسلو وانيك يعني دبي كمر بر بتشعبي كردي البت بتشعبي كردي ام لدنيرن لي بوي هشمنديا سياسي وبهستي سياسي مر بنفسينا وي قاليتا ادبيات بكبه از بشكل وي حساسيه جدنيرم مينا قوه بنوسا شكستي دا خونديه yani lur benus çava perçe dibe o berkek benus etkeve benus perçe verçetke her husa xodiye benus jî mamoste xo yani benusa şikesti bixo navê mamoste xo mamoste bixo ye yani ev hatiye kuştun mamoste ye o benus berika wî de ha dur de tırsa insanan heye yani ev ekul dibin şahide ve bu yeri ne verin bakfın o veke gwaji xwend imam gava dixwaze cesedî bişone birî lê xwedî dernayên ji tirsa o di otobozê de peyvek heye şofêra otobozê çêr dike kesek bersiva wî nade yani dûr de ev tırsa civakê fazla mitxwes bînim ziman du dema faîlê meçhulan de tirsek ecêb li ser civakê hebû ewrê tirsê hebû o ew ewrê tirsê hêdî belav bû piştî bûyera wedat aydin hakikaten az bibira daxwaza min tewk yani ev te got ewrê tirsê heye em bizanin tirs heye xof heye kuştun heye vêranî heye divê em rewşenbîr bikaribin ew kerasetê hatin ser serê milletê me mesela em bêjin Anfal çêbûyê min çûm başûrê Kurdistanê serekî mam ser Anfalê min sê pirtûk nivîsan bi malbatê wan peyvê min dît em bêjin zîndana Diyarbekirê ku niha berhema minî da Gazî hawar nizamatî nevît ew jî ser hebsa zîndana Diyarbekir ser malbata çi hatî serê wan min ew halî ziman bi wan min hep peyvîn çêkir ve ew wan ziman yani niha em bêjin qesas ne diyar ya jî gav zimanê Tirkî faîlî meşhûr bûyerek gelekî girîng dîroka Bakurê Kurdistanê de
هەگەر ئەم وەک ڕەوشەمبیر وەک نویسکار نکانبن وێ ڕەوشێ بە ئاواکی زەلال vekirî bêtirs bidin nifşê pêş em ê li gora min em ê yani hem suçdar bin hem günehbar bin yani divê em bi pênûsa xwe rewşenbîrî yek jî ew ku wêrekî ye rewşenbîrî mêrxwasî ye rewşenbîrî ew ku bê layan e bê alî ye tiştekî dibîne wek dîtî ye dibêje lê bin tesîrekê namîne lê ev bûyera قصاص نديار انجي فايلي مشهور بويرا قالك جرين قل باكر كردستاني يعني كما نفيسكارين جنابين وقتها يا كيدن باواكي ريكو بيك بيشان مال باتارجي مردي بي بويرا قالك هاتي بهيستن هدنا فاويدن يعني ديار بكرن ولا ديار بكر بر بوير بيلدان بوجه بتركن يعني هون قالوا اشترصاي يا مثلا اللي انجي بلغي ود مستوى يعني هون كما كانوا بويري بالرومانه کی هلبت رومان بلگه نخوازه لی رومان بهتر تشتک بویه مرب آواکی راست بده خلقی بویه را گله گرینگ دیرو که باکر کردستانی ده دمک يعني از باور منول حتى نول كدا جاشوت يعني پر جاشوت گله چما دی کاری ناکن که يعني از فهم ناکن چما يعني گلو هین ترس سر وهیه انجي تشتكي واب هوني زندادي كمن هناكن يعني تكانش بالبس دمي فكي وشبرك قد من نديتي لسر فايلي مشهور بلكي يعني من نديتي بكردي قصه غزي بيشم كما تني برتوكاك كون نفشي ما بزاندبن او شي بوبلات بفرمو از بني بناوي فايلي مشهور دبك تنبن ليه مد كيروكي خده و در رومانه که خدا دو پیش بخواه بناده باسا فایلی مچولات که و باسا تایبت چی باسا ودا تایدند که کشتنا ودا تایدند که ودا تایدن لوی داری الشخصي ويدا الناوي ودا تایدن از بکار ناینم لی لهنگه منه رفیق بناوي رفیق او بخواه او بویر پر بخورگلی هاتیه زمین پشت پینوشا شکستی ده فایلی مچول هنه دیسا هروسا و انها انا از نخوازم ناوی روماني بدم روماني دستم ده هي قلا بطيبات قلا بويرت بويرة فايلي مشولان يعني انا هازل بسينم لبرقداندن هي نشاش من ايساروي يعني حتى اني بيجن سيما هذا وي هرا برشابي از نهاب كردي دل بسينم روماني كي بويرنجي انا كردي تركي نان بيشنا ما كردي تشدك ابو كردي دل بسينم دنابه أنا نابك جي وجهستي يعني دلهنجي من أنا أردو دشبن هاف دوره يعني نياري هافن ليه بشتي دمكي وجهزن كسيتا وانتي وجهستن ودور ده يك جوان يعني مينا دبيا تتكش تيب كارانين الفعلي مشغول ده وكي تتكش تيب كارانين لخو مكرته از کار موقع بجم باشه نه گلش مثلا که دی بس خوازی پرسکتم بگی یعنی نه ام بجن گلک پروبلم ما هي وقت اي نفيسكار يعني ام دنفيسين اللي ام نقا تشاب كان ام تشاب كان ناين كرين ناي خندن دبرت تبل هبياك يعني ام يهب دفام لكن يام تيناجين يعني واشن خنا لو ما لكن دبي ام Portugal Kurdi çapdıkları kazançnakin nayın fırlatın üstemedim yine. Lerdinlerim roji hama ve şahana gibi be. Nüviskar dibeceğim dinlevisinin bir sağlak kediden lekestüne çabıge. Bu çabı vücudu dibe empere kopedin. Yani duhazım tünek bahsabi beke şiber kütü fal Diyarbakır jibu ve muhazebi persim tuna bir kaliji de. Diberdi çi astengi heye. Le peşa nüviskar çeheye u revşem ve şahana dibe çabıken yani. وای يعني سريده از ندوه فكري دمك وشاخاني كردي زراري دكن زراري ناكن وتاري بكرانا ويباطا قرتني زراري ناكن فقط بوكي تركاجي وكي وشاخاني تركاجي خزاج ناكي هلبت خالتها نويسكاريه دخيلن تبجي تشوا وشاخاني قواج نويسكار پره بخوازه نویسکار جیش بو کو پرتوکاوی زوره چاپ کردن پرات سر پرتوکا خود بده
تلیفا پرتوک نگره لی سر دجی پرا بده ev kaliteya nivîskariyê biçekî dixîne yani. Çima dixîne? Çünkü li wir her tişt bi pera çêdibe. Yani ne bi kedê, ne em bêjin bi xweşikbûna berhemê, tekûzbûna berhemê yani asta berhemê. Yani ev ya asta edebiyatê bilind nake rastî. Ez ji mêj ve pirtûkê xwe yani pirtûka min a ewil rastiya Diyarbakır ne dedi? Men tı pirtûkê xwe pere tê nedaye. Te pere hiç te nedaye. Çap nabe malê dimîne. Heta ku ez weşanxanekî bidim qebûl kirin. Yani êwe jî cenab-ı êwe jî hûn êdî hatina astekê. Yani em nivîskarê kevin bi rastî piştî ku em hatina astekê divê em dev ji wî têkiliyê nava weşanxane û nivîskar wê têkiliya ku pera hatiye çêkirin pabendî peraya ya devjê berdin yani. Mesela ez karim gelek Pirtûkê min hene hêna çapkirîne ez gu pera çap bikim karim gişal pê hev çap jî bikim. Lê mesele ne pirbûna Pirtûka ye. Mesele kalîteya Pirtûka ye. Mîna Ahmed Arif yek Pirtûkek nivîsan hûn jî zanin. Bu dünyayê hat naskirin û îro şairekî serekê bu Pirtûka xwe biyek Pirtûkek xwe yani. Divê pirtûk hêja bin, kalite bin, bi kalite bin û wergerin zimanê din. Yani merê bi astek wisa binivîsîne ku İngilîzî jî, Fransî jî bi zimanê din jî dinyayê. Di nava edebiyata dinyayê de ciyê xwe bigirin. Hem mesele mijar jî nîne. Yani mijar di nava Kurda da gelek e. Wekî qaskedin min got. Lê berhemê hêja em bêjin piştî Birêz Mehmet Uzun ya jî çend kesê din bêjin. Di asta romanê de pir pêşketî çê nebûn. Yani tabii Mehmet Uzun piştî Ereb Şemo ew jî roman nivîsan berî wî Ereb Şemo heye. Romana ku em taybet ji bo romana Kurdî bêjin, romana Kurdî hêdî bi pêş dikeve ne weke helbestê helbest pir ji para ma tu ji min pirsî. Lê roman bêtir bi pêşket. Em hêvîdarin ku pêşa rojê de hiç qas em bêjin Kurd ber azadîbûnê biçin wê romana Kurdî jî pêş keve. Baş temaşevanên hêja hûn xêr û xweşî hatinin silavê ve ser şava eger pirsê we jî nivîskarê me kekedî polat heb hûn kanin pirsê xwe jî bikin. Em giftugoya xwe berdewam dikin niha kekedî yani nizanim te tiştek bi nav kir lê yani gelo merheleya edebiyata Kurdî duwarê nivîsandinê îro gihandî çi merhelî. Münaqeşek li ser vê heye. Hinek dibêjin lewaz, hinek dibêjin qers, hinek dibê romana Kurdî tuneyî, hinek dibê heye. Yani li gor te wek nivîskarekî Kurd bi rastî jî ka jî merak dikim. Ji ber ku em li Ewropanin hûn li welêtin yani rastî romana Kurdî heye tuneye û ev çendakî wek cenabê te jî nav kir duwarê nivîsandinê de gelek berhemên Kurdî tên weşandin. Qasî gas dişopînim. Di fuara Pirtûkaya Diyarbakirê jî de ez agahdar bûm ku gelek Pirtûk hatin wê derê. Gelo em bi karê xwe bi nivîsandinên romanê xwe gihandin astekê ku ya nevnitewî ya nêzîkî nevnitewî. Yani ya jî em gihandin kîja warî di warê roman nivîsandinê de çîro nivîsandinê de wek Kurd wek miletê Kurd em gihandin kîja merhelê û em ê çi bikin çi karî bikin an jî çi kanî bivisedem ku em bêtir xwe pêş ve bixin ji ber ku ziman hebûne divê em hemû vê hebûnê jî biparêzin. Di vî warî de gelo tiştekî eşkere zilat teşmer çi bêje? Ne taybet ji bo romanê dixwazim bêjim. Êdin wekî din beşê din ez pir em bêjin helbest û roman û çîrokê ez karim servankî baxfim. Romana dinyayê tu zanî bi Cervantes Don Quixote dest pêkî ye. Don Quixote nerî 1600 hatiye çapkirin. Duan salan da hatiye çapkirin. Don Quixote mekşa xwendiye. Piştre em got ji bo Tirkan bêjin dewleta Tirkî de Emre Mahmud Ekrem araba sevdasê nivîsandiye ne var e? Yani araba sevdasê dest pêkî ya romana Tirkî.
کو او خودی دولت بون خودی امپراتور بون امپراتوری چکر بون سربنگاه عثمانی امپراتور عثمانی چه بیه ترکیه و زمان وانجی زمان دولت بیه لی دما 1900 وان داتیه چاپ کردن 1910 1902 ازاویا تقاضا زانم مجوری لی برجایزاده محمود اکرم دست بگیره yani roman خو برهمکه yani şeveya nivîsandina nûjene yani piştî embêjin Avrupa ewl destpêkiriye lê dûre derbasî welatê din biye romana me bi Erebşe mû dest pê dike yani bi şivanê kurmanca dest pê dike ew jî zanin wek romana ewl şivanê kurmanca min wergerande careke din wergerande Tirkî o qeladim dime dûre jiyana bextewar o hopo bana bir avay yani Erebşe o tane fazım basavi bikim jber ku tane roman nüfsan diye yani Camir emre Xudaya romana Kürdi o dure brez Mehmet Uzun zani yani tane de jbo berheme xoy edebi yani devj her tişti devj zaman edin berda tane Kürdi nüfsan yani edebi Kürdi nüfsan Türkçe nüfsan zincirlemiş zamanlar nar çiçeği falan nar çiçekleri falan çıkıyorsa le wî tenê bi Kurdî roman nivîsan. Ha meriv gereş xwe bike kar helbet. Yani ji bo ku romana Kurdî pêş bikeve karê min û te ye, karê me ye yani. Divê em xwe biwestînin li ser romana Kurdî, an çîrokê Kurdî. Çîrok jî tiştekî ciddî ye yani mijarekî pir ciddî ye nivîsandina çîroka. Ji ber wî meriv asta çîrokê ku binirxîne ne weke salê notiye ne weke salê heşteyê jî bêtir pêş te çe elbet pir nivîskarê xort dertên wala bi rastî ez teva nikarim bişopînim yani emrê min jî ji xwe têr nake êvî yani alî aboriyê de jî nikarim her pirtûka Kurdî dixwazim yani dixwazim gişa bikarim û bixwînim ama yani derfetê min tune ne ku ez gişa bixwînim o gişa bişopînim o nirxandinê li ser wan bikim lê piştî ku beşê Kurdî çêbûn kekê bû bê ku li Artuqlu li Bîngolê li Mûşê ew jî tesîrek xwe li ser Kurdî çêkir li ser pêşketina berhemê Kurdî û axaftina Kurdî lê qîm nake elbet ji ber ku nivîskarî tiştekî taybet e meriv di dibistana de nivîskar nikare bigihîne yani nivîskar ji piştî xwendinê nabin nivîskar em bêjin ew bêtir ji pratîkê dertê divê ji me re ve kul û dert yani nivîsandin bibe kul û dert nivîsandina asta romana Kurdî bareke li ser milê me ye nîreke li ser stûyê me ye ku em bi pêş bixînin ez bêtir li ser vê mijarê disekirim yani em asta wê bi pêş bixînin asta romanê pêş bixînin gelek şuna kek te got yani vazifa me ye wek nîrekî diştê me deyip gotine gelek xweş bû niha em dibînin ku gelek nivîskarên me yani Kurdin lê berhemên xwe Tirkî dî nivîsînin yani vî warî de gittikne çi û gelo ew Kurdên ku bi Tirkî dî nivîsînin merekane wek nivîskarekî Kurd bi nav bike ana fermo Valla min vê mijarê rehmetî Mehmet Uzun ve axivîmes yani wextê li hayatê bû rehma Xwedê yê we berwî ve jî li Anqerê em Nacî Qutlayî wan em pir rûniştin me pir vê mijarê anî ziman ji edebiyata dünyayê pir mînak dida ku bêjin kesên ku bi zimanê serdestan nivîsandine lê bûne bêjin nivîskarê pir binabû deng ya jî ana Yılmaz Güney Usaye, Ahmet Arif Usaye, bêjin çend kesê din Usane nava Yaşar Kemal heye Yaşar Kemal jî Usaye Yaşar Kemal esê xwe Kurd e yani bana kale ben nivîskarê Kurd ana wala ne nivîskarê Kurdî ne lê bi eslê xwe Kurd in bi rastî yani ku em peyva nivîskarê Kurd weke bi mana nivîskariya Kurdî binav bikin ew ne nivîskarê Kurd in çünkü
نویسکاریا کردی yani çünkü bir zamanı Kürdi diyor بنفسين حول ليه بأصل هو كردن يعني بأصل هو جمال سرياجي كرد بو يعني بأصل هو ياشار كمال أنا أدبياتا رومانا نوجندا تركي ده سركية جبو أدبياتا تركي خدمتك برمزن كريه يعني في معنى قمر بيجي راستينا نويسكاري كردن من نويسكاري كردين نه بله يعني راس قلتم خواجي نيتم اول ور حاصل جهرني بيسكاري خود برسن كيك اديب ابد خوازن يعني حتى ناتشم بهم درس وقت نابيون شو ملك بيجي ودور يعني اكبر هماتين نحكتنا في ناخذ بي نفرق في قالوا ابي شو وقت بقدر كوتي بجين خندفانا و لوی دمامه دکو کردی پرته نویساندن و چاپکردن دوی نویسکار بهترین لچه مخاطبن yani az حبکی belki direkt bile kusura men yani despek risale haşti hatta nodi medgu hama beraber kurdi be nivîsandin çi dibi beraber li piştî 2000 pê îdî ez dinarim ki ew hatî guharandin ne kurdî hama çi dibi beraber kurdî bile berhemdar bi خودی نوارو که توجه به دیوی واری دی گلو دیتن تا اوش مرچی به و کاری تا اوی به چه آوایی و سرچه اساسی و چه رومان آن چی رو بردستان که توانجی بقدینه پیشکشی ملتی مبکه و دی نبرجی که دی سب خیراتنا و همیاده کم تماشاوان هجا والله قصود من دارن بیک گلک زحمت هم جانا برسی بابا بدن لی وقتی مجی کم هر نویسکاره که هر روزه یک شما از بوا بدم ناس کردن کو ام نویسکاری خو ناس بکن ام برهمه ما ناس بکن براستی حیف گناه دوی ملت ما خلق ما پارتی ما سیاسی خودی نویسکاری خود در کبن نویسکار yani peşenge hake peş kanı gelek varandı ronahi bine jber ve ciddi ve evtenine minin salabı rızbı ve teba geçti bu khayru khoşiyatının belki kerim kerim ki نه تشکی مجبوره که باندورا سیاسی پارتی سیاسی خود تشکیل سر نویسکارا به نگینی جیه yani دخوازن هن سیاسی پارتی سیاسی دخوازن که تنه مجاری وان بکی رومان یا جی هلبست yani embejin insan elbette kuştun katliam bu yeri sosyet evana dve bibin mujari roman kaskedir bu le kum dibin hişmendiya siyaset edemine o zor beyti ruan bekirin embejin pek o sen viskara hebe xo azad ne binin nikarin berhemi xoşikji pek binin dicure heye nanat edebiyata Kürdi de zviyad binim yek şey edebiyata devkiye derbasi niviskitkin kuçroka civinin yaji ewa xemroşka pekanoka dicivinin o lpey hevji portuke bir rengi derdixin bir röportajik yani röportajı evtkin vanatkin roman naber roman da embejin beter lekolin yaji biranin vak biranina evtkin ev edebiyata devkiye derbasi edebiyata nivîskî dibe ev divir de kedan nivîskar tune xo ew tenê embejin berhevkarin ewsa yani hinek jî embejin li ser bu yerê efsanevî dinivîsînin nava Kurdan bejin memuzîne derweşê hevdî o ya jî xecewsiya ben evana varyantê wan dinivîsînin çar pênc hev varyantê memê alan û memuzîn hene yani romanê wan hene romanê li ser mem hatiye nivîsandin an li ser em bêjin Cizîra Bota wê dewrî hatiye nivîsandin hatine nivîsandin ev ya tişkî dine yani nivîskariya ku em bas dikin em qal dikin serêşandina nivîskar bi xwe ye keda nivîskar bi xwe ye ku lê hûr bibe mîna nivîskarê dinyayê ew bi xwe berhemdar be yani berhemê hêja ji jiyanê ku ew ê xwe ji jiyana Kurdî bigirin bi Kurdî werin nivîsandin lê asta edebiyata jî bilind be edebiyata wan jî bêjin bilind be ev ya ez xwazim bînim ziman demame hebûna min elbestekî bi xwendana tune be bele niha bele wextê me hîn heyî hîn çarîkek wextê me mayî lê tenê pirsek
bu kurtejı kan berşi bidin yani neha am dibêjin ki welat yeme bu çar parça bir iradame le em ku astım bêjî dibêjin bu parçakine welat yeme helbet benjiye me cihati parçakine gidine li em wek nivîşkarê her çe parça gelek wara dijber alfabe me ne em şevdihine haydarın yani Brez Mehmetcan Azbaycı kan nivîsandı yani perçedin peşketine gelek baş şeydi warê zamanı nivîsandın romanıydı Taybet Mehmetcan jî gotiye başîrê Kurdistanê niha arîşe ay problema me ku em hevdû tê nagêjin hevdû başnas nekin em kanin bi çi rêyê bi Kurtasî bijî em ê bi çi rêyê çareser bikin yani em haydarî nivîşkarê xwe yê Başûr û Rojhilat Rojava bin ew haydarî me bin ku em bikaribin hevdû nas bikin berhem hevdû nas bikin ve çê merevkan nirxandinek baştir bike vî warî dê em dîtinek Kurd bikin tu çi dibêjî بله به جراس چون باشور لو داری عربین تیپی عربی نه نورن بجن تیپی عربی نه دقیقاً yani emden sorani ya un tamam serçaba ve berhemi baş nüstan yani çapkırna wan ve deri bektel hevleri çapdıbın o nagijin amede bigijin amedeci ez jber kum min yani lisansa binit xwendiye ez karim tipi Arabi jî bixwenim lê xwendevan edin kesek nikare tipi Arabi bixwene hêjî hê ku hînî kurmancî nebû nêca ve çawa hînî tipi Arabi bibin yani eviya jî gene mer li vî miletî negire vî miletê mazlûm و به دولت و پرم پرچه بیو یعنی اویان نتشکی کمره براستی اجی ونجی بس بیچاوی البته نرن یعنی رخنه بکنه وره یعنی اف قلسیا منینه نه قلسیا ملته میجی نه ام بجن شتوجه پرچه دنه کو هینی سورانی نبونه سورانی انا بیه زمان دولته زمان دولتا فدرالا کردستانه لی ویدری اکو ام بجن پرورده ایتونه بلکی این کسین بود لی گل نزانه بسور سوانی فهمش نه که از آن الویدری قنال سورانی جانا گوی قطمه زاریه متن دو والله بترین اویا بگریش وار مرنا kurmancı itiraz dikin demin dedim girtine yani Ruda و Kürdistan 24 edin ha yani ev cüdahiya ev çar parça Edi merif kare edi beje du parçacı azat dibin du parça dibinin İran ve Türkiye yani bana bu yerin siyasi vekili de yine ne edebiyat eve yani edebiyat biraz ser çar peş zarava peşkeve ne kıyme yani kesedi zat yani yekitiya yek zarava ki yani serdestiya zarava ki edi ne pareze o nake yani ve angaşte ne zaman ne beje bira یا سورانی به همی زمان ملی کردایش کرمانجی به هر چقدر پروام کرمانجی با آخفنجی کسی نه بجه برای زاربای کرمانجی به سردست لحمی زاربایا هر کسی ادبیات خوب را هنداف ده به پیش بخینه اما ادبیات خوشک ادبیات پیشکتی کو ملت جت عمی بستینه نگو سلوغان ورن آویتن نگو ام بجن تنی جعالی سیاسی ادبیات خوشک بحث دکه problema me alfabe yani nihat baş alfabe yani لباشور اللي انفهم لكن يعني ام چه چاره سر بکن قسم برد او يعني امکانم چه وانی ذکر بکن ام چه هدو فهم بکن او لاتینی لافینو ام عربی نزانن يعني ابا راسی پروبلم گرینگ نوا هر چه پرچه گفتن ده گل گوره تو وقت نوشکار کردو چاره سریا بیا چیه çare seriya ve rasti ve meş be vajora behelen çünkü işte o yani em bejin Makedonya jî biyede perçe ya jî Arap jî çend devletin yani alfabe meriv nikare guzordesiye le ali kidin bike yani tişki usa ev tişki xwezaiye jiber ku perverde bu alfabe tedidin le başûrê Kurdistanê o perverde bu alfabe latînî li Sûriye tedidin Rojava tedidin yani Dibistanê Rojava Latini herhalde perverde edin. Klasik emzanım. Latini perverde edin. O emeci Latiniye şu. Jiberku Türkiye zamanı Türkiye nezi zamanı nezi alfabeya Türkiye embejin. Musa bejin yani. Yani kamer çibeje tişki kumer çareser bike nine yani. Evya juverariya siyasi regeremer behle. O peşketinin emecin der haqa Kurdade
siyaseta Kurda azadbûna milletê Kurd ew derîveke ne ku em rewşenbîr em rewşenbîr hêza me têr nake ku em alfabeyê bikin yek bu konferansa jî nabe me pir konferans dît me ez vir tevî gelek konferansa bû herkes fikra xwe dibêje yani ê soran dixeyidin ku tu qala piraniya kurmancî dikî ya jî ê me dibin tîpê herebiyê ji xwe bi tesîra hereba demane ji celadet em bêjin pêşengê Latiniye alfabe Latine ê me jî wisa dibêjin yani mesele tişkî ew dernayê şeyin be yani em de mesele benim siyaset yeri hevîdarım bir rojak ev jî bêçare serkirin ku em perçe nivîşkar û rewşenbîr xwe bigînin hevdî belkî bibe ewan em nekarê me lê em ê her kesek dibin karê xwe bikin û çeşime bê yani dibe em qers nebin û her binivîsînin her bir rojekê ew nivîsê me bêtil pere bike belkî îro pere neke belkî îro zêde nexwendin jî lê divê em ji bo siber roje binivîsînin û em ji bîr nekin ku nivşek dûme bên divê bizanimin ku bav û bapîrê wan şumar çêştî kekedîp em zanin tu helbesta jî lê dikê pirtûkê ez bavê neşaş bin me helbesta jî heye û wextê me jî kêmayê lê me dixwest tu helbestek xwe kîjana ji dilê te tê ji bo temaşevanê me jî ka bixwîne û xêratina hemû temaşevaneyan dikim ê nuhatin û berêjatinin xwezî wextê me heva mekanî va gengeşe bikira pirsê wan jî bigirta bo cenabê te lê mixabin ew îmkan tuneyê wextê min heftê saeteke hevîdarim em bê saetê jî qet ancak bikarim nivîşkarê xwe bidin askirin kerem bike helbestek ji dilê te tê ji bo temaşevana bixwîne te çawa ji hewara Rovoskî şarapnela yazdemîn bûje li ser gundiyên bêzar û ziman doje roj tefandin ji ser xizanên bêguneh paşê alav reşandin bi şev nehiştin riyek tenê ne xelasî ne veşartin ne qoziyek ne jî rev qey mirin bo yekî ye ma ji girseyê tirsiye naçar bi dest hevgirtin dema ji can xwe ketin heke egît bûna trîfa heke ew şev derketiba heyv dîrêjek tenê ji rojek nedîtî nebînayî an jî berbangek virnî avêtiba dê karibûna wan bûye li danda niha bi hisreta gurzek heyveronin ew dadeynin ser sifra xwe ya xizan bo qinyata şîva feqîran lê tarî zor zalim bû zulûmat li pêş hewarê saet nehê şevê dîwarek pir qewîn bû ji qar û warê bo êrîşkerên F-16 heta ku dem bibû 10 gur zûriya bi du caran gazî hawara zarûkan qerînek çû ji fermandar de zûka bireşînin ar gelek spas gek em gihajin hema dawya bername xwe tenê têbîniyê tê talî bigirim yani ji bo ciwanan me nû ku Kurdî binivîsînin gotina te çi ye ji bo ew kesên Kurd û Tirkî dinivîsînin û xewek nivîşkarekî Kurd didin askirin ji bo wan tê çi bêje ji bo wana edebiyatek xurttir pêşetir baştir tekûstir got dîtinê te çi ye fermo gotinê xwe talî bêje em hêdî bername xwe bigirin fermo na yani ê kuanal di Amedê berê nivîşkarê Amedê hebû yani piştî ev prosesek piştî Ahmed Arîf hebû yani bi eslê xwe Kurdin ji Amedê ne lê helbesta dinivîsîn bi Tirkî helbesta dinivîsandin ana weke grûpek jî hê jî hene niha jî hene komele jî şêkirine komela nivîşkarê Amedî bîna vê lekirine Diyarbekirê
اوانا مرد پیوکی کجوان را بیجه تنه بخواه اسیمله بونه کتکاوا باساوانت کید به ولی کارم کرماجی باخفم لیزن کارم کردی بنویسیم هربت جبوان نسوجه یا جی امن کارم واسوچ کار بکن نویسکار انسانی آزادن نویسکار انسانی ام بیجن پرد بن اوه سیاسی ده او جواکی ده نکارم بمینن کنه آزاد مش خون کارم برهم درخم لی خوندوین بخواه قیمت دهن برهما آنجی هن برهما جی تک دبه یعنی قیمت ندوان هر برهما او برهم جی ناین فروتن او وکر کتبه یا تشتکی تابعی سرشتیه کو او شپارت کفن او جبر کو ناین فروتن جی اون دادبن يعني أنا كست نكارج مرة بيجي وكا بري وكا صالي نوتي ياجي حشتي نفيسكاري كوب عسلي خو كرد بون العمادي بتركيد نفساندن خورت وكا بري خورتن نا إيدي واوي نما يعني قيمة نما جرى چما كردي بيشت كبه كردي إيدي زمانه الدنيا إيدي ناسكرن كردي إيدي زمانه كي يكو سروك وزير بخبر ددن سرک وزیر عراقی و ایران گواتن جمعه قاطن جمعه کردی آخفینه سوریه مظلوم عبدالرب کردی آخفیه يعني امکان میناکی وها گلک بدن يعني ایرو وراریا کردی پر پیشه و ریام وکیلی براسی از پر بیاویده خوش بینم از دوی واریده کارم پیوا خوی داوی وها بيجم كو يعني نويسكار كو بخوازه نويسكاريا خو بيش بخو بخه دوي كردي بنفسينه كردي انا ايرورو در روجه ده يعني اوجبو منفعته وانا اوجبو بيشكتنا نويسكار بخويه نگو انسان گو اصل خو كرد به و تركي بنفسينه نكاره استا نويسكاري كي ترك ده بنفسينه وك تركيا كي كو زمان بيج دايكي زماني ويه وك وان نكاره بنفسينه شو نكاره بسجب كذا او بريبو دما اسيميلاسيون 1940 ده ام ده نفشا ياشار كمال وجمال سليمان بو يا احمد عارف وان بو او نفشو çünkü وين نفشه كردي تنبو سوچكي وانتنه اما ايرو خورتكي رابع خورتكي كرد جسفري ده دس بيبكو دقالكو كردي هوقا بشكتيه تركي ببجيره افيا استنجي افيا دبي ولا اخنا كرين هلبته قالك سباس كيم كتب هلوا ما وقت خوجي تذكر وقالك سباس بو جنابتنا بو ميوانه ما هفيدارم تو بيتر برهم دار وبرهم خواب كردي بنفسين افجي هم سر بلنديامي هم كيف وشيامي كودي ام خدي زمان خدر كيفن دبي ام مساجا كيفن جوان خو دبي او الي بزان كردي دي جهان هري مزن يي حكتمينه نكيمن وام كان خو او هناك بتركي دبي عندك خو افاده بكم او قوتنك براسلي نلجيدي يدي بكردي كان هر شيء بنفسينه ودبي ام يدي نتني واري ادبي كاد سياسه تجي كاد دبي ام دبي زمان تركي بردن يدي دجيانا كرداده دبي تنها كردي هبه داكو ام بكارم في زماني بباريزن في زماني كل دنيا مزنه وقت سورانا جوريه خرت ام بيتر خرت بكن ام كانن في براسي مرة چه بخوازه مرة كان بنفسيني كيرو كربست رومان بيكنين چه بخوازه دبي جوانن ما بيتر خودي لبان برهمن کوهاتن نویسان درکبن وان بخوینن شروع بکن و بکاربن جبونا ملت خواه برهمن نه بافرینن کردستان ولاته کی گلک دولمند هر واری خوده و دواره ایریش و تیک برن و ویرانی و خراب کرجی که گلک هاتی سری کرده تایبت بو باکرجی هر چه پرچالی تایبت بو باکرده بجم اگر نویسکاری به جوان بکاربن لسر وان كراساتي وان بويرين وان كركرنين كو هاتي سري ملتي ما كي قصصنا الديار كي فعالي مشهور اما كي بجن كي شورشا ديرسمي قوشگيري آغري ديرسمي تفقارا شيخ سعيد دي ام وانا قشتك عايدي وقت ملت بكن رومان بكن تيروك بكن هلبست بيشكيشي ملتي خوا بكن بيشكيشي ملتي جهاني بكن كو دولة من بولا في زمان خو بواجي بدن إثبات كرن قال لك سباس بوتا كي هجا قال لك سباس بوتا ما شبان الماء هجا ورجدار حتى به ميوان من
سعید باروجه هیوی دارم هم کنه بین ویژه گذاری بکن او جی نویسکاره کی گله کی زیرک و جهاتیه دوباره سلام بو که کدی پولاد کو وقت خدامه بو میوانه ما سپاس بو شارپل مدیا کو اوی امکان دایه کو از هفته جارک بکارم نویسکاره کی خو بکم میوان وی به خلقی وی بگلی وی بالناس کرن گلی وی جی بهم میوان اگادار بن بكرن بخينن هيفي ورجال مش حمي كرداوة بخينن حتى هم كانوا بيجي بنفسينن سلابوريس قال لك هر شادو بختوار بن حفتا بيش بير نكن سعيد وروش ميباني منه هر روجه يكشما ساعات الجور أوروبا شاشونيف لجورا كردستاني حشتونيف هر شادو بختوار بن باش